Ovako, prvo jedan veliki pljesak za Miranu Lončaru. Eto, ajde, onda nakon nje iz Beograda, Nikola Silić. Ko je bio poslije? Ko je bio poslije tebe? Aleks Curašarić! Hazim Učinović! Marijana Aranđelović! Zvonimir Mintas! I na kraju Srđan Jovanović! Ajmo društvo, jedan korak pa onda 1, 2, 3! Ajmo još jednom, 1, 2, 3! Ajde još jednom, 1, 2, 3! Hvala vam puno što ste bili.